Dong katahan bagi mi ban pensingan yang seng kejongi ku mengilai keren nanti prank kami jeng keren gila batai ki pulet ba ni ibu kawi kita kecikili balai bala kami kita khar unjuk berpau kerteng redam yang kata nak kalian juki pulet hanti sora ki ombak nak kalian juki kimsim la penpau kan ono kerteng Henry kadai nak kalian joka board district sa SP office sa Shillong. Lingba kani ka keluar engkau berpatai. Sa borok ki pulet badan hapo sar Shillong. Ba kaan kalong kumju ya borok. Ladapi kita kerteng jugi kasi jugi dekat jugi kajakasa ka kam kitrai kumju ru di ban patai ya ka kerteng jugi tu kita har kiba pila kam ha isyamati. Kam de ban no Shiliang shunuru. Badang ni syakamat. Dakalong takaya long Shillong kubdi kum kaseng ngi numan cu kum ngini kelenti banyak keren ngi cium dah kawai ke senjang minta kaski kum malak keren sama ribok nak kalian jok police department gila batai syai bagi kem yu mesa bu yu shan bagi dia kita kinong punya brio Henry tang naka bagi suspek iki bagi dan bentah tang kajing suspek jongki Henry ki penpa pat ciki media baki kidai kidong penyap ya kata kai ngimla ban pediang ya nak kalian juki pulet kiong ba onda ladop toket lada kilap baki kini ki argu ki samla kimdan ki ita ki baro nak kalian juki pulet hi ki pa kinpan map hakamat ki media nak kalian kaseng nak kapor Singapore ngi babun sien ki para dekat ki ju syakam ki ju syak harap ki pulet ki ju syak bom ki ju syak tiet bagi sekiat di phobu Islam hari hadu mentah judan menu balap sa nomor bakadai tang ki harap ki pulet ku pulet ni ko ban patai syai pi ka duty jong pi ka di ban pet ya ka syong suk syong san Henry dah ka pekam iki dekat jong keseng dah ka pekam iki dekat jong kajap benrio wat mod bakan don kata ka syong suk syong san Henry kan don betang kum kaseng ni aingu kedai ya pi barok ki pot ba kajingwan dekat jong pi kada aimen sim shu ingi kum bala jai kidiki armut ki samla ya karai ngin bu ha kakut bakan bishar bagi ngin yele ban pilat jamin hi kini kisgi banwan Henry nang ni syakamat ngila kan tujur bagi pulet kim dei shu ban kem ya ki dekat jong isu tang hi klaim dadong kono evidence tang bagi suspek bagin kem ngi ta kum kaseng ngin mu ailat bat nak kalian ki pulet kila kubur ya kata ban ngingit skam balada nang ni syakamat kidang ya kem ki dekat jongi sting senia kum kaseng nginum ailat chu ngingin mi da kawai kasur pat ba tang ha sora ri man kas